Emisija Sat Plus i Alvirović najavljuju crnu listu neregistrovanih vozača. Strelišta za ove vozače biće podignuta u svim većim gradovima. Isto kaže, kako reče Alvirko, citiram, nema više bežanja. Znači čovjek koji se kao predstavlja da brine tobože za građane i za vozače i za sve, on znači ovdje priča nema više bežanja. Sad ovako, da, dalje napominju, postoji takozvana crna lista vozila koja se traži iz nekog razloga, uglavnom neregistrovanih vozila, to je njima crna lista, znači neregistrovana vozila, to je crna lista. Tatini sinovi nisu na ovakvim listama, znači vozila koje ubijaju ljude, znači tako dalje, znači klinci od 18-19 godina koji voze brze automobile, oni nisu na crnoj listi, na crnoj listi su samo oni koji ne registruju vozila. Ovako, takva vozila traže se putem kamera i šalju se kazne, to sam već napomenuo. Da, ovo je sad vrhunac svega, ovo će vam se dopasti. Na kraju, znači, emisije, posle svega svih tih izrečenih laži i svega toga, više ne mogu ja da popnem, ne mogu da se sađem, ko što vidite ovde, znači šta su sve lagali, šta su pričali. Ovako, kaže, posle gomila naplaćenih priloga, znači oni naplaćuju debelo, znači da bi se neko pojavio u emisiji, to se zna odavno. On poziva građane da špioniraju i drukaju svoje sugrađane tako što će ih snimati i te snimke slati u njihovu redakciju. A pazite sad ovo, vrhunac. A najbolji, odnosno najdrukačkiji snimak će biti nagrađen kamerom za snimanje iz kola, naravno njihovim sponzorom. Sad, i dodaje da bi mogli još bolje da snimate tuđe ponašanje u saobraćaju. Još kaže da će ova akcija trajati 20 nedelja. Znači on traži od građana da građani snimaju svoje sugrađane, da ih špioniraju i da ih drukaju, bukvalno da šalju to njemu, da on kači te snimke da bi kao tobože izvrgao ruglu te sugrađane koji voze neregistrovani ili tako dalje, ne zato što hoće, nego zato što nemaju i za to da objavljuje snimke i tako dalje. Od sada, kada sednete u motorno vozilo, proverite da li svetla rade, da li ste vezali pojas i da li vaš telefon ima dovoljno kvalitetnu kameru kako bi snimilo neregularnosti u saobraćaju. To je novi SPK, odnosno svetlo pojas kamera standard. Evo ga jedan primjer neprimjerenog upravljanja vozilom. U pitanju je vozač automobila po imenu ZB, odnosno Zoran Babić, po zanimanju bivši ministar u vladi Republike Srbije. U ovom slučaju je poginula jedna osoba, a gospodin Babić je preživio sa malo težim povredama, ali je danas dobro i nalazi se, hvala Bogu, na slobodi. Po ugledu na ove kamere koje su postavljene u okviru naplatnih rampi na autoputevima, svaki vozač će od sad biti u mogućnosti da upotrebljava svoj mobilni telefon u vožnji u humane svrhe, odnosno u svrhe snimanja drugih vozača i vozila u saobraćaju koja se neprimjereno ponašaju i nepropisno kreću. Dakle, od sad, ukoliko vas zaustavi službeno lice, te vas optuži da ste koristili mobilni telefon u vožnji, vi samo recite da ste vršili snimanje potencijalnog nedjela na putu, te ste samim tim vi civilni saradnik istog tog službenog lica. To je nešto slično onome kada su 70. godina prošlog veka milicajci upadali u lokalne kafane, te su pretili hapšenjem ljudima koje su zatekli, a oni su u tim prilikama zapevali "Druže Tito, mi ti se kunemo", te milicija tada nije ništa smela da im uradi. Dakle, ukratko, ovo je jedna sjajna mogućnost da se svi mi koji smo vozači, da postanemo vozači od državnog ugleda, tako što ćemo cinkariti druge ljude za nepropisno upravljanje vozilom, tipa naše omražene komšije ili partijske neprijatelje i tako, dakle, da postanemo faktički saradnici države, a možda čak i osvojimo neku nagradu za građanina meseca ili za video meseca ili nešto slično. Također, što se tiče ovih silnih kazni koje se uvode, pazite, dakle, Republika Srbija, ukoliko verujemo našem predsjedniku, ima pare. Dakle, mi sa novcem nemamo nikakvih problema. Nešto u fazonu kao za pare ćemo lako. Para nema, šalim se naravno. Dakle, Srbija ima pare, ali samo za neke određene stvari. Tipa za isplatu plata državnim službenicima. Međutim, ima tu još mnogo potrepština koje treba nadoknaditi novčano i zato, pošto smo svi mi građani Republike Srbije patriote i volimo svoju zemlju, ali smo malo škrti kad je novac u pitanju, onda je naša divna državna administracija odlučila da nam te naše dobrovoljne donacije za popunjavanje budžeta
kulturno naplati kroz proces, kroz poreze, kazne i tako dalje. Na primjer, oporezovanje ljudi koji novac zarađuju na internetu je tipičan primjer za to. Također, sva ova poskupljenja vezana za saobraćajne kazne, registraciju vozila i slično imaju istu namenu. Dakle, u pitanju je perspektiva. Bojan Savić zastupa stav da je to otimanje novca od građana Republike Srbije. Ja kao aktivni član Srpske napredne stranke govorim da je to kulturna naplata za dopunu budžeta za 2021. godinu. A i te pare će nam svakako naš predsjednik, kao što je to obećano, vratiti kroz nepovratne dotacije od po 30 evra za koje ste vjerovatno čuli. Dakle, stvar je o perspektivi. Malo više gledajte televiziju, a malo manje internet i vidjet ćete da se u Srbiji mnogo bolje živi nego što vam to možda sada trenutno deluje.